6:30. Orduan, hasi egingo gara gaurko ezoiko pleno honekin. Eskatu egin zen, talde batek eskatu zuen, ezoiko pleno bat osatzeko, eta horren ildotik gauzatu egingo da une honetan, ez? Gai bakarra dago, eta, gai horrekin egingo dugu aurre. Lehendabizi, gogoratu beharko da, olako kasuetan ez dagoela aktarik, bai? Ez da aurreko pleno bateko akta onartzen, eta ez dago horrego galderarik, ez? Kasu honetan, hain zuzen ere, gai bakarra da. Eta da, EH Bilduk aurkeztutako mozio bat, bai? Orduan, berai dagokie aurkeztea eta defendatzea. EH Bilduk du hitza. Bai, arratsaldeon. Denok dakigun bezala Galder Barbado, Amurrioko gazte bada, denok ezagutzen duguna, bere herriarekin aspalditik konpromisoa handia hartu duena, eta lan politiko handia egin duena bere idealak aurrera ateratzeko eta aurrera egin dezaten, ez? Galder, otsailaren 7an atxilotu zuen ertzaintzak. Atxilotu ondoren, Madrila eraman, entzutegi nazionalera, eta han erabaki zuten kartzelatzea, eta egun Soto del Realen dago, kartzelatuta eta isolamendu egoeran. Denbora honetan zehar, atxiloketa gertatu zenetik gaur egun arte, eta ezoiko pleno aspaldi eta ia gertatu eta berehala eskatu genuen arren, ez dugu ikusi udalaren aldetik inolako mugimendurik eta adierazpenik, ez? Eta azkenean, berandu bada ere, gaur izango dugu, 3 aste pasatu ondoren, edukiko dugu aukera, udalak zeo zer esateko, eta espero dugu mozioan platentzen diren terminoetan izatea hartzen den erabaki hori, ez? Galderren, zori txarrez, Galderren kasu hau ez da kasu bakarra, ze azken aldi honetan ikusi ditugu kasu asko, ez? Azken 2 urte honetan ikusi dugu Alfredoren kasua, Julenena, Azkarra Izazen familiaren kontrako atentatua, Marijoren kontrako erasoa, Galderren atxiloketa, eta ematen du batzuek Amurri hartu dutela errepresoen laborategi, edo horretan hori bihurtu nahi dutela, bestela oso zaila da ulertzea Amurrion azken aldi honetan gertatzen ari den guztia. Honen aurrean, batzuek uste dute, batzuen iritziz, kasualitate hutsak dira, kasu isolatuak dira, eta ez dute haien artean inolako loturarik edo ez dut ikusten aparteko ezer hori da batzuek horrela ikusteko modua, ez? Gure ustez berriz bestelako irakurketa egin behar da. Ezin da kasualitate izan denbora labur honetan hainbeste kasu egotea eta Amurrio jasan behar izatea jasatzen ari dena, ez? Eta uste dugu oso larria dela gertatzen ari dena, eta esaten dugu, azalpena ezin da izan kasualitate hutsa edo ekintza soil isolatu batzuen metaketa besterik gabe. Eta kontestu horretan kokatzen dugu Galderren atxiloketa hau. Gaina, Galderri leporatzen diotena, gure ustez oinarririk gabea da, zehaztu gabea, zantzu batzuk agertzen dira, eta horri helduta atxilotu eta kartzelatu dute. Guretzat argi dago muntaiatik gehiago daukala beste edozerretik baino, muntaia judiziala eta poliziala. Eta gainera, gauden momentuan egonda, gure ustez atxiloketa hau herri honek hartu duen norabideen aurkakoa, erabat aurkakoa da, eta egiten ari garen ibilbidean oztopoak jarri besterik ez du egiten. Eta honekin lotuta oso kezkagarria iruditzen zaigu, ertzaintza izatea prozesu hau burutu eta bultzatu duena. Eta kontuan hartzen badugu, aipatu dugun beste kasu horretan, Azkarra familiaren kontrako eraso horretan, ertzaintzak izan duen jarrera, tiro egin zuen Polizia Nazionalarekin, ertzaintzak eta guztia jokatu duten papera, iruditzen zaigu argi geratzen dela, neurtzeko bi modu daudela, bi neurgailu ezberdin erabiltzen direla, ez? Arma pilo bat izatea etxean ez du eraginik eta kalean dago, eta zantzu batzu besterik ez dagoen kasu honetan, Galderren kasuan, kartzelan dago.
Eta mozioan eskatzen duguna, bidezkoa delakoan eta udala jarrera argia hartu behar duelakoan, besterik gabe irakurriko ditut zein diren, eskatzen diren 3 puntu hauek, eta ondoren, bakoitzak bere jarrera ager dezala eta bere botoa eman dezala pentsatzen duen moduan. Eta eskatzen ditugun edo planteatzen duen 3 puntu horiek dira: Amurriko EH Bilduk herriko gazte konprometitua jasaten ari diren jasarpena salatzen du eta exigitzen dio Estatu Espainiarrari elkarbizitza oztopatzeari utz desaion. Honelako erabaki judizialek neurriz kanpokoak eta bidegabeak sufrimendua besterik ez baitute sortzen berauei paretzen dituztenengan eta ingurukoengan. Amurriko udalbatzak Galder Barbadoren berehalako askatzea eskatzen du. Eta Amurriko udalbatzak gobernu taldea premiatzen du modu aktiboan inplika dadin eta bere esku dagoen guztia egin dezan Galder Barbadoren ingurukoekin hurbiltasun erakusteko eta ahalik eta azkarren askatzeko. Eta hori da egiten dugun eskaera. Eskerrik asko. Orain zabalduko dugu parte hartzeko txanda bat. Guk bai. Como se comentaba anteriormente, en estos momentos estamos viviendo todos un proceso de normalización de la paz. Creo que hemos demostrado durante toda esta legislatura ampliamente que en este sentido todos los corporativos de este ayuntamiento estamos poniendo de nuestra parte para que eso sea así. Pero sí que es preocupante, como también nos trasladaba el portavoz de EH Bildu, sí que es preocupante el cúmulo de casualidades. Yo a nivel personal nunca he creído en las casualidades, todo atiende a alguna razón de ser y en este caso se me escapa o se nos escapa a nuestro grupo qué razón puede ser, porque lo que queremos todos los vecinos y vecinas de Amurrio y todos los vecinos y vecinas de Euskadi es vivir en paz. Y pensábamos que esto se había superado y que estábamos trabajando todos en ese sentido, pero parece ser que no. Lo que no puede ser es que también, como se comenta en la moción, que haya distinta vara de medir a nivel judicial. Y el mensaje que se traslada a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, es que no pueden tener libertad de expresión y esto en este país no puede suceder. Eskerrik asko, orain Amurrio. Mucha justificación de ausencias hay en este pleno extraordinario. Nosotros no vamos a entrar en todas y cada una de las frases que vienen en la moción, en el trabajo político partidario que puede hacer Galder, y tampoco vamos a entrar en el estilo y redacción del mismo. Nos vamos a centrar en lo que es nuestra posición política respecto, en primer lugar, a la Audiencia Nacional, que consideramos que es heredera del régimen anterior, del franquismo, el famoso Tribunal de Orden Público, en el cual no hubo ninguna ruptura con el mismo y consideramos que es un tribunal de excepción. Por lo tanto, en el Estado español se da lo que no se da en el resto de Europa, que no es el juez ordinario predeterminado por la ley, en el juzgado que toca en cada momento, sino que hay un juez especial, o jueces especiales, que nosotros consideramos que es incompatible con todo Estado de Derecho digno de tal nombre. En un Estado de Derecho democrático, con una calidad alta, solo puede haber un órgano judicial, o varios órganos judiciales, depende de cómo se organice el Estado, y consideramos que no debería haber ningún otro y, por lo tanto, que es una anomalía democrática. Vuelvo a insistir que en ningún Estado de la Unión Europea aun existiendo leyes antiterroristas que existen, la función de juzgar los hechos las desempeñan los jueces naturales y no los especiales con un impulso político determinado. Por lo tanto, para nosotros la disolución de la Audiencia Nacional sería un paso necesario e importante para aproximarnos un poco a una justicia a un nivel del que tanto se habla, que es Europa. Podemos hablar de casos que tienen la consideración, van a la Audiencia Nacional, los más recientes, el caso de Alsasua, los jóvenes de Alsasua, o aquí en Amurrio el caso de... Porque además ha ido adquiriendo más competencias según han ido pasando el tiempo, como la aplicación de la ley Mordaza, y como consecuencia de ello, pues en este pueblo somos conscientes del caso de Alfredo, de Julen, y tantos otros también a nivel del resto del Estado que están siendo juzgados y condenados
por la libertad de expresión. Esta especialidad hace que en la detención de Galder tenga la condición y se le aplique la prisión condicional y, como se explica en el escrito, entra en plena contradicción con el caso del ex policía nacional, que no solo tiene un arsenal importante de armas en su domicilio, sino que además ejecuta mediante un disparo contra unos vecinos de este pueblo, y su caso va a la justicia ordinaria y el juez determina cuál es el estado de la investigación y de la libertad, en este caso de este ex policía nacional. Por lo tanto, esa es la contradicción entre dónde va cada cosa y qué impulso político tiene cada acto. Para nosotros todo esto es incompatible con un Estado de Derecho y garantista de las libertades individuales y colectivas. Y acabo diciendo que estamos en contra del encarcelamiento de Galder, a favor de mostrar la solidaridad con Galder, su entorno familiar y amigos, vecinos, etcétera, y contra todos aquellos que tenemos un ideario de libertad y justicia bien distinto al que se aplica en el Estado español. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean, berriro ere parte hartu nahi duzue? Vale. Guk ez dugu zer esango. Bigarren txanda bat. Simplemente añadir lo que acaba de comentar Kepa, que lo fundamental en este caso es que, una vez más, en este municipio se están faltando a los derechos básicos de cualquier persona simplemente por el hecho de manifestarse en contrario a unas ideas muy partidistas del Estado español. Entonces, nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera, a la familia, al propio Galder y a todos aquellos que tienen la valentía de expresar lo que ellos sienten y piensan. Orain Amurrio. No, y dejar bien claro que no estar de acuerdo con lo que alguien piensa o hace, desde el punto de lo que es la confrontación de ideas, lo que cada uno cree oportuno como militantes políticos o organizados en las asociaciones o lo que sea, y otra cosa es que creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que no se puedan aplicar leyes especiales y aplicar regímenes que restringen las libertades personales, porque a la cárcel no quiere ir nadie, creo yo, y ocasionan sufrimiento innecesario y deteriora la calidad democrática de quien lo aplica. Eskerrik asko, EH Bildu. Pues egia esan, harrituta usten gaituzue, esaten duzuena ez duzuela ezer komentatzeko, ez? Lehen aipatu dugu ze kontraste, ze ezberdina izan deren jarrera Ertzaintza eta Justiziarena, Polizia Nazional horrekin eta Galderren kasuarekin. Eta orain ere, kontraste izugarria ikusten dugu, bestelako gauza batzuk askoz ere garrantzia txikiagoak izan dutenak, gertatu den kasu honekin. Gogoratzen badugu, herrian presoen aldeko pintadak izan direnean, hurrengo egunean bilera egon da udaletxean eta komunikatu publiko bat atera du udalak. Hau da, pintada batzuek, eta gainera, pintadoietan nahaste borraste bat eginda, marijoaren kontrako erasoa sartuta presoen aldeko pintadoiekin, egiten da nahaste borraste hori, eta segituan ateratzen da komunikatu bat horren kontrako jarrera argia utziz. Herritik gazte bat eramaten dute, inongo oinarririk gabe, udalak ez du ezertxo ere esaten, eta orain ere EAJak ez dauka ezer esateko, eta ez dauka komentariorik egiteko. Benetan, harrituta. Eta nahazten badugu gainera, edo sartzen badugu paketean, Azkarraga Isaziren familiaren kontrako eraso izan zenean, udalak, udalburuak aukera izan zuela adierazpenak egiteko, eta egin zituen, eta zer eta estatuko politiko naskagarririk estremistarik topatu aldugun muturrikoen aldeko adierazpenak egin, eta orain Galder gazte bat eramaten dute herritik, eta ez daukago zer ez dago. Bakoitzak esaten den bezala, bere esaten duenarena, eta esaten duenaren, esaten ez duenaren jabea da, ez? Baina uste dut, kasuak merezi duela, gutxienez, beste kasu batuen izan den
Osea, iritzi ematea eta zeo zer esatea. Bestela, askotan entzun dugun, eta pentsatu nahi dugu benetan esaten dela, ez? Amurrioar guztien alkate izan nahi duen horrek ezer ez esatea esateko gazte bat eraman dutenean, kepak azaldu duen bezala, Auzitegi Nazionalera eta egun oinarririk gabe, kartzelan egotea, benetan iruditzen zaigu, erabat lekuz kanpoa eta harrituta eta moskeatuta ere usten gaitu. Baina, bueno, bakoitzak nahi duen jarrera har dezake. Eskerrik asko Iñaki. Orduan momentua, eztabaidarako momentua amaitu egin da, eta orain bozka egingo dugu. Lehendabiz izan behar dugu 13 garela, une honetan, eta hori kontuan izango dugu, ez? 4 falta direlako gaur, momentu honetan. Beraz, guk bai? Alde. 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 Kontra. 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 Beraz, bozka amaitu egin da, eta aldeko botuak 7 izan dira, aldeko botuak 6 izan dira, kontrakoak 7. Beraz, bertan bera geratu da proposatutako testua. Ezoiko plenoa momentu honetan amaitu da, bai, eta 5 minutuko atsedena egingo dugu, eta 7 galdera edo hasiko gara ohiko osoko bilkurarekin.